Cilj Skype hodzinov пов'язування і міжсобне упознавання школярох, а тіж існування сучасних способов інтернет-комунікації. Vybrana som do Microsoft inovatívnych nastavníkoch i tu som še u tej zajednici upoznala so s veľima nastavníkami, ktorí veľo inovatívni, primenjujú súčasné spôsoby roboty. I okreme, znači, še kladze akcent na hasnovanje Microsoft tehnologijoh i Skype, znači, postoji okremna jedna zajednica, gdje še povezuju nastavniki, ktorí organizuju Skype hodziny. I profesor Watkins, on tak volani Skype master, on už otimal veľo hodziny prek Skype-u s veľima državami. I kad bila jedna kampanja u Microsoftu da še otrimaju coveci takih hodziny, on me povolal, či bim chcela učestvovati u tim. У беседі зо спарняками зо Велса наша школяри дознали, že i oni sluhaju istu muziku, jak i naša mladež. Isti filmi patra, seriji, provadza aktivnosti istih sportskih kluboh i že maju podobni problemi. Profesor Watkins pohvaljal znanje angliskoho jazika naših školjaroh, a to ta hodzina ljem počatok takih aktivnostov u keresturskej školi.